I dok Mađuka kupio u Žanu ulicu, ulim što ovako jeftine sa Kristić. Kaže sniženje, smiješ mu nešto, šta je smiješno? Onako, ne smijem se tebi, vebate, smijem se nešto. Uzme mi lake kiperuška, mamu ujel. Lako onaj Kristić, mogu da probam 42, kaže, evo ga te dobro. Kao stavljeno 400-500 dinara. Duplo sniženje, pa mi zaletne, kaže. Ja je obučem i mi u Beograd krenu smo. Pato smo na Keca Prokapinjao, cijelu noć pada kiša bote. I kod Ule Đukića pokojnog gore idemo na ono. Ja vidim nešto mi žlapće, mamo. Ali ja, odvorim, ono su odlični džanovi. Mokre noge. Ja na prste gore po pesmu Sultan kod Uli, brže se krijem pod jedan peškiru kupati. Stari peškiru ćoš. Manđo kaže, ja zaboravim cigaru kola. I ode u kola i vidio džonove i znači ovo kartonski džonove. Šta ti ovo, Bog, ti jedni pade na kraj to smijenja, šta ti ovo, presovan karton. Šta da radim, ne. Oni ljudi se zacenuli i osmijenili da pomru. Mora da ideš bosu. Ali Dule, molim te da mi daš ove patike, se vratim na kuću. Evo kad je Domi Dijana kupio za 45. rođendan. Daj mi ovim lebati. Ti mi dade neke stare cipre do oko kosi. 4 broje već. A slušaj, a to samo mene možda desi nikom.